Ena ke pale ya ngaka le nkgono Pumki. Nkgono Pumki o na isitse setlolo sa hae ngakeng. Mme teng ha a fihla, o ile a tena le bothata ba ho hloka tjhelete ya ho lefella setlolo sa hae. Tjhelete mme. Tjona we ngaka wa tseba ha ke na le thoka nnete. Ha ke na tjhelete. Vodacom M-Pesa. M-Pesa mme, M-Pesa. Vodacom M-Pesa ke mokgwa o ka ona o ka kgonang ho romella kapa ho amohela tjhelete o sebedisa founu ya hao. Nthati mogadi ya ka. Mang yeo setlolo se a kula. Romella tjhelete ka Vodacom M-Pesa hle. Hape o ka boela wa reka kapa hona ho rekelwa airtime ka founu. Ka mora hore molaetsa o kene fonong ya ngaka, ngaka ile ya tswela pele ya phekola setloholo. Hopola hore o be karolo ya Vodacom M-Pesa, o ka ingodisa fonong ya hao ka ho letsetsa *111# ebe o ya ho M-Pesa menu ebe o latela ditaelo. Modimo ya tla ka ya nthusa Vodacom M-Pesa. Vodacom M-Pesa ke mokgwa o ka ona o ka kgonang ho romella kapa ho amohela tjhelete o sebedisa founu ya hao. Hape o ka boela wa reka kapa hona ho rekelwa airtime ka founu. Hang hore ngaka e qete mosebetsi, ile ya potlakela ho Vodacom M-Pesa agent ho fumana tjhelete ya yona. Mme seo a ileng a se etsa ke ho bontsha Vodacom M-Pesa agent SMS. Ka Vodacom M-Pesa o ka ntsha tjhelete ya hao kaofela kapa ka dikgaohano. Ka Vodacom M-Pesa ha hona patala ya kgwedi le kgwedi kapa ya selemo le selemo. Bophelo bo bobebe ka Vodacom M-Pesa. Iketsetse molemo, eba karolo ya Vodacom M-Pesa. Vodacom, power to you.